Mekasa menkoda bremo kura na medago. Metumichi ball. Emma tobo he si wa parks ma yebe tutu ponim se media durasha. Akoda ya wonu a woda ho. Ye dware ne ya tunsu ogu ne tiremu ane tutu ofire na pampam. Enti me ye de me ho asam ye pu behwe. Adenti na sese tutu opie firi ma pampam. Question that's what da ho. Sir. Akoda ya wonu a wokura. Ye twa photo by na won sada yesi. Obi andam. Enti me first picture me pie me ana me request na me 12 years. And I'm saying that and then me twa picture dress me up. Mon say me twa photo. Sir. Me first time I me pie wa picture. Na me 12 years. Yes. Sem kasia pa. Yes. Yes. Me first time na me papa nankasa so ye cameraman joke or when a camera. Tene menye na won kwada brem picture me nkwana mini. Yeah. Na ndi pesro me yantemase. Me kase bia so bem enokura na semasem. Eno na ma eja nipa yam hyehye. Ena na Ghana sa brevi asene so ye kunu bia sa ye kunu se eye bosum bi akomo bi de boa ya ne se na me mam ne me papa ne ngia bosom samo enka ye de me ko bosum bi so school time ye ko bobola ye to me frame ye headmaster master mo o to me frame ko office bi sa se na ball e be sisen Late won kase bribia wo kansa bam sa enkom shania na media to ho ne megai eno na Ghana for modi kandi hono me wa Ghana. Yes. Bribia ko dawo yam mechere dawo be won ansa na wa Oh sem kasia pa me shanya na eno entina me ho ya style be kakrama me ho fo ebinim say mwati ane ya de yo ebinim say ya bosom ebinim say ma me wata na nyame ankasa de obia nse de nim no Ghana ha ye kwa sore keke nso be ye ni ye nim di Hello, ladies and gentlemen. Abujafo, Medencha Sonkon Abremu nyina. I want to believe by the grace of Jesus Christ. Mu nyina mo here. Video ya mede bremu so for Adom Kyei Duah. And I think send the video be the message be our preaching somewhere last year mo 2024 mo. And now oka his Genesis. Abra na so century na otimi ye awwadia na etimi nam ne nsa so etimi ba ne the way obeji di abra no ya abofra. Anomni ade na amfo kora fi se bia oya mamu wataba anase bia oya motie biba anase bia oya busu biba like na okikan sembebre na bako a okan ye de se na ye woro no o mami edware no no di so egu na pampama anase di so egu de trima na wisie efiri trimu eba bako so o say ye try the picture o mami de to ne saso anase de papa ana obi o de ne beto ne saso no obi twa picture no o mekwa kohoro no na akora no ena so eno cheno na obi esoro no enti obi a ampese obi twa the picture kopim se onya 12 years no no aka chere papa se ni papa oye photographer se afi de braso obetimi etwa me picture enti me pese me de bro now I'm going to build on this one day enti no these are some of the things now it is important we save them so that next time no somebody for bar obe who say something like this has already been said enti no obe reference this one no in order to make a substantive point. I would say whatever you are making allegation about somebody, and I say when you are alleging, you must have a proof. Don't just speak, okay? Because of say bia, open Adom Kyei Duah sem, and I say what time Adom Kyei Duah. Mental will be na mempe will be so asem. Jesus Christ na mempe na sem. Na ade bia so a enye original bia no, a counterfeit bia no. So menya evidence say a counterfeiter. I have to expose it. I have to reveal it. So I'm only here to present the evidence and the facts to you, and then I will leave the decision making in your hands. Now one can decide it for yourself. It is any so for Adom Kyei Duah eka no, and he say Osano no aye essentially. I don't tell you sana mafo hunu say or controversial na bibisa
don't you where person mede ebremo. Now if today is your first time visiting my channel, I would like you to subscribe to my channel, like my video, drop your comment. Now if possible so share my for maybe we share there together. Your comment help me to learn from you. It helps me to learn. Also Jansa Edi for trip. So as you are learning from me, I can also learn from you through your comment. I don't know. Thank you very much. I want to believe that you will do that. So I want to thank you in advance. Thank you very much. Medical culture said nobody can take it from me. Yes. And yes, you. And yes, amen. From the one I mean, say, the annual being gonna be da, as soon be bida, na enshine a comebia moda, and no was mammy semen femera. Yes. Na maybe be near me yemono, maybe who say, ne senti a change bebaho, mempene bebaho, mentiasia bebaho, a bayer butu, a bayan toquasem, a bayan nebresem, nyane any ya started attacking you. And to some yaya miana mediana do the medri. And someone can see in chatter so deɛ yɛbɛka ma menya saa kwanya no ɛwɔ wo ho deɛ yɛbɛka afa me ho na wo so worenya saa kwanya no ɛwɔ me ho nyɛnɛ asɛm o meka sɛ mekɔpie Benin hɔ koraa deɛ yɛkye me to mu me government sɛ yɛ na ɛhyɛ me ya ne yɛde me wura asɛs te saa na ɛteɛ meka sɛ menkɔda berɛ mu koraa na medago metumechi ball ɛma tobo hesi wɔ parks ma yɛbɛtutu po nim sɛ mede aduru ahyɛ saa na ɛteɛ wɔ me ho deɛ me maame no mo kaa yɛ a metee bie ne anteɛ ana mehwɛ me nso mehwɛ ɛna medeɛ ɛyɛ akɔkora wie akɔdaa yɛawɔ no a wɔda hɔ yɛdware ne yɛto nsuo gu ne tirim a ne tutuo firi na pampam enti meyɛ deɛ me ho asɛm yɛpu bɛhwɛ na deɛ meya ne sɛ yɛhwɛ wie so a ɛde ne sɛ yɛbɛtumi aka sɛ yɛ awurade a yes ade nti na ɛsɛ sɛ ntutuo pie firi ma pampam question ɛda so da hɔ akɔdaa yɛawɔ no a wɔkura yɛtwa photo ba ya na wo nsa na yɛse obi andam enti me first picture me pie me ana me requested na me 12 years and I'm saying that and then me trap picture dress me up mon say me trap photo me first time I me pie wa picture na me 12 years yes on sem kasia pa yes yes me first time na me papa nankasa so ye cameraman to or ne camera te ne menye na won kwada brain picture me nkwa na me ne bi yes amen amen ente me honsa modie aya monka mo akomanto me na nya na na ebesa yes na ndi pesuro me yantemase me kasa bia so bem enokura na esemasem me kasa bia bem eno na ma eja nipa yam hyehye ena na Ghana sa brevi ase no so ye hunu bia sa ye hunu se eye bosum bi akomo bi de boa ya ne se na me mam ne me papa ne nja bosom samo enka ye de me ko bosum bi so yes Emma comfort because I am or better to me. And Kazan comphobia and Kamabaya la show. And the son I met here school time, yeah, Cobabola, yet to me from your headmaster, Master Mo, your way in shit out, there will be a. But to me from call office because I never a business saying, now, Latewan Casa. Bribia o cancer bem sa en commission me ana media to ho ne megai eno na Ghana for modi kan de ho no me wa Ghana yes
Biribia koda da yam mechere da be won ansa na wa on sem kasia pa me shanye na no. Praise the Lord. Hallelujah. Entina me ho ya style be kakrama me ho fo na ebinim say mwati ane ya de yo ebinim say ya bosom ebinim say ma me wata na nyame ankasa de obia nhyɛ de nim no Ghana ha ye kwa asɔre keke nso beye ni yenim di otumi sɔfo ankasa kora no edi beye hu adanse a kyɛn wow ye bɛfo ankasa because wow woyɛ bɛfo no kora no se wutuo wonim agye ye ka kyerɛw se woyɛ bɛfo na wutu anajo wabra waso untuo da yes. Why na wo ye no furu mi yuru mi enti sa na me ho asemote ye ko bobola me ho nti other team no to make ko aduro so me ho some 1,000 ye be bo penalty a ye to make at say o ko bo na hwe na nimo na ne na ne ye nan a obecha wo ho sem kasia pa me ho some dos ato de bia me ho sem me ma me to fra me say kujo bra die na wo wani ase biribi ho aka kire me na me wo na ma hwe na ma sere ye ntemase Nigeria niamba bia kokoso me ana me ye ba de wo ho nti me kan nyete e confuse ni panye na wo me ho enso no la show no de tumi eba ya ne se ne papa ya igbe ni nti ne papa krombosom na igbefo de ena ye fa ne sa igbefo bosom wo bra be igbefo no so korapo ne nam bokina pe duro enti bebre ha enti mesere mo monya mo ho ambotire amen na me fa enesona mama mo ahunu de wo ho kakara na Ghana de mo se kasa na mashase me kanyina no how can it be possible amamfo tumete bemfo ne kobisa asofo se ofiri nyame asofo ka cheon prince wo mfiri nyame yes because Ghana need the wire nyina hye osofo ene akomfo mesremo entesel class 5 primary school ene nipa fiti ase etu wonwano esi meso na medago metumechi ball ma Adom tisi park so stop match ni betutu po mu se hena medi aduro no ase me wa class 6 adofo yetum yanu si meso ama minti park so ye ma suku ayanu won ko ball etumi kwa aduro so efese che kujo ene beda go ya ko chechere me mi sha ene nipa tu na no esi meso sa na mom sese ade enente mesremo sa ano na yetu si meso no ene me nenam ene me Steven Adom Kyei Duah nenam ente mesremo mo amotin sembia muntu mindide me pa mo chew na me Nigeria alata foto ya no se meso Ghana foto ya no se meso Benin yeto ya no se meso mane broso me ba Ghana mi fiefo eto ya no se meso esi akwa yeto ya no se meso Abidjan yeto ya no se meso Obuasi yeto ya no se meso Ahoma so Kumasi yeto ya no se meso Kenya se kurande ye nanso se sofo na wo ba ha no oyala teninte sese bwa obi amfa ne bensie no obekum nipa na asore dan kakraka we agi odi nipa sefam ansa ne mu ayema me beba Kenya se yeto ya no se meso adofo ene menam sa na metie entiesa ne se misha mimpokura ya wo menganga no me ma mi kire mu ayeto ya no se meso enu ntesese ma mi bia ba bejare me hwese de ye ka ne yampa yes enti me ya wo menganga me ma me se yetumi jare me 8 times anopa adenti akoda bia ya wo no
wo dwa na di nsuo gu na pampam a na ntutuo firi na pampam anya na momfe nsuo nsiga so na menja no na menhye empenimfo nyina beso mehye ama memisa ketwa nganga no ena meche kraw enu nti mi adomo die na mo mebra so mebra aso mom feel cool sana metia da ye twa me photo ameba ye brabe hwe dede akwada no wai sebribi ni na ni ase na de beka no sha na we de munya ne he mokoji ni baabi me first time ami twa photo mama pie wo picture mu nie na me 11 years adafo chekujo no wani ano nte me papa ma 11 me nkwa na wan to me brofidin me ana menye na me se mon frère me Steven mon show me lifestyle Pentecost asori menwu ana Methodist asori menwu Presby asori menwu Catholic asori menwu yes asori ben na ne benwu enso mba Philadelphia benwu na hye adentra efrise eye Stephen Adom Kyei Duah diemu eneche won ate Canada wawa ma obi a wawu waya popular kura chembra no wote ase because Stephen Adom Kyei Duah edini abata ho I beg feel fine me a teacher for come home meeting school for come home meeting classmates come home meeting oye fine me de ya kura na misuro no onye baifo de odafo pa sana metia na mo won ata to ya no si meso no de oye ne ho so oye be machin obia no ono na me ado me kone so montie me o de akeka de ope na mo menye hu se o kire se oye champion wa me ado I will pounce on you na tinyi na fu ba kata na nim de se mi nim se de mesi ache na fa nti hu na hu ni se we nipa eye hye abra ye fro popo na wo sesan ye no afa na onni ne hu biem ti se baabi kra na ye kone se ba se achimi gina ha na ka kra na baba na babo no wona anka sentimi ntu ne na biem ti afa na onye wono ne pe na odi ye bibia biem ti hu no fa ni padua no anaju sa kumasi krodua mi sisu pi mi nim ni America papa na nanti kumasi krodua mu nyina anaju ahia esiesie ma sa dwumadi ya na ekosu nti papa kasa na ya kan asem bi say nobody a wonim ne waka na ye no kro nso nobody can take it from him no wonim papa nim de waka na asem nso me fan to ma nipa nyina nti bi bible kan asem bi wose na ka akonya ni ho se Nyankopon ahenie beba asase so because na yuda de ahenie poma na koba adwaman ti na akodi oba adwamanfo ni nsem na se oba na beko age ahenie poma na de a na de bia papa wo makokoduro age se wo ma hoode ka se nobody na ampan so obi from him because he say nsu ya yire eba ni bibia betim de sika aye hu bibia mana ye so saka bibi nso o se otronum se obo no ye na se ebo no be hwe so a wo prema ebo no be hwe so a wo be yam dwere be na mpo se ebo no da ho na wo be hwe ne so a wo be bubu asinesini se sa de we na eba ne de wo ye nipa ka be ye se wo be sakara wadwen na aboa wo na ma wanya akonya because adom na so ye nyame nkofo wo kire ye sa asofo bebre wo de bi kire that time Barry Graham se nyame di fo bi no Billy Graham ha obeye program bonki omunyina be bonki ombe program o stadium omba bi asana be ba na ko mo ho asem sintinya me be me na bagana na nipa na ba na o de mu asem e kire yen won se nipa na be ye no won wa wie na adwuma nti na o de oba bibi mu ha se de e be pie wa asase so ye kase pa no bibi mam na be fi na nya ba bia se o man Ghana na kumase no Nyankopon yi na no wose se nipa no wei wose woni o man Ghana mu de wadi mi bia ni waka kire se nyame ma ne siesie na o man yi ma anka antichrist kura be wia ne se de wa wia nyame nkofo nyina no na asofo mo wia se data no nyina no nyame na suma wo mo be nyina wo mu fie osoro pa o wodada na abadada o antichrist na abadada na na ye fe na antichrist wo abadada wo mo ama o mamma ne ekwane se be ya o mu ntimi sanko o mu nchibim okay eti abuso for video no na ye hwe no how do you say it what do you think I don't know so compare in some okay any name or you know around this time now what do you think well yeah there enye essentially na
ye wo bi na otimi ye eneti eho hie so ofro ho se wo ye Kristo ni nko ade a enema wo ye no it has to agree with the word of God. It has to agree with the Holy Scripture. Sada yako amama bi mu so a ye benya nkora bi a ye wo omo no na century bi e ka omo ho a omo de ba asase so what is say yazi konfanochi ye wo no na enwi o se bodua bi ekuta de sem omu ye ya omo antimi mbie like nkora bebre a ye wo omo na bi a century bi na se abobade bi ka omo ho na omu ye enye no de here no de say so so for who say we Kristo ni kwa dia na say won kan say we comfort anase malam anase dunsini anase say won for who say we susum sorry so for dia na for who say we Kristo ni a we Kristo anamo achi dia e de mfa ho de century a we ye ebra na wusa dia ye hwehwe de say enema wo ye no de no ene bible eko ensema wo kan no ene me fa say chekira wo chekire onyame di a wo bobo abofo di a wo bobo no e wo say yetimi hwe say ene bible no eko study bible no enkwa emfa ho de century a na wo ye ebra na wusa because enye nyame nko de timi ye century mo sam so timi ye century mo ma ye refi say ebra Moses call Pharaoh ahimfie e wo Egypt no Moses ade de pomato ho no a de pomano edane wo no Pharaoh magicians no omo so timi ye bi Moses ye century a no mu so ye bi it is the fact say obi timi ye century ana say obi timi ka bi ma de bam ana say obi timi ye bi no e no chese bi a o nya media because bon sam so etimi ye bi na mom dia ye hwe no ne say wonya ka say wonya comfort ana say wonya malam ana say wonya dunsini ana say wonya susum sorry so for this say wo de Kristo anamo echi dia the key word I don't know Kristo so wo de Kristo anamo echi dia any ade bia na wo ye no it has to be in agreement with Scripture. Wontimi nye ade fufuru bi wontimi kan say fufuru bi a obi an ka bi da for the past 2000 years ni no obi an ka bi da onyame di bi a obo obi a mo bi da anase abofo bi a odi a wo say na wodi mo mu anase na wo frɛ mu obi a nye bi da for the past 2000 years na say ye wonko na wo say wa ye wo Ghana ha bibire mu ha no ye wonko na wodi a wo say de wo ye no obi a nye bi da wo the first person na wo ye dia se bi ka se meji wadi a na nye ye intimi je possible say metimi afa waduma sam no ajedi. It has to agree with the word of God. It has to agree with Scripture. Hello channel, this video message I reference later on. If you are listening to me you can save it now for later yetimi I reference if today is your first time visiting my channel, kindly subscribe to my channel, like my video, drop your comment, because I want us to learn something together. I want us to build something together in the defense of Jesus Christ, in the defense of the Holy Scriptures. I want to believe, sir, obeyenti. I want to thank you in advance. Now, message until we meet again, take good care of yourself. Please be safe. Love the Lord Jesus, fear the Lord, and then we shall meet again another time. Thank you very much. Bye.